ungaphelelwa ke buthongo ebusuku, lesinye isikhathi akusiyo ke leyo into lembi noma ke into lekabi, kepha kusuke kubika ukuthi kukhona emadloti akini nepithunywa lo hamba nazo esuke zikulwela izimbi thize zikamoya. Ngoba kukhona ke lesinye isikhathi lapho uthola ukuthi lidlozi nesithunywa sakini asikhoni kukuvikela kahle mawulele, kufuna ukuthi uvuke. Uthola ukuthi kukhona into abasuke bayishaya noma kukhona imimoya lesuke ilwa thize ithi iyaphosa leyo nto leyo, uthola lidloti ke lakini seliyakuvusa soyaphaphama. So ugcine uthola ukuthi mine ebusuku nokuphelelwa buthongo kusuke ke le mimoya yakini lemihle lihlambulukile lohamba nayo isuke ilwa izimpi zikamoya, ikuvikela ikuphephisa ngoba kunezinto ezingangeni kalula mawubhekile, kodwa kufuna zikuthole ulele uphuphe kabi kanti seyiyangena lento. Kanti wena mawuthi uphaphamile noma ke uvukile, iyakwazi into ukuthi ifike ibambeke ingasakwazi ukuthi ingene ke iku-attack. Ingakho kuyingozi mangabe ungumuntu lolala kusukela ntambama kuze kuyosa ungaphaphami ngisho nakanye ebusuku, kungake nje kwenzeka uphelelwe ubuthongo, wena lokho kuyobe kukhomba ukuthi wena mawugadlwa uyoba umuntu logadleka kalula, izinto nje zingene kuwe ziku-affect.